Sadna tilu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabai alun yo ko tampadan atap piran bigiri zauzi adi din nakatawa ni darudupa yan dalakawat tiyan at pirarangitan wallah pupara turugok pirarangitan wallah pupara na pirarangitan wallah di magaman na pirarangitan wallah amanat tilu Nabi sabi mamangni sa ilabi karuman yan la ilaha illallah la ilaha. So kung siya man naniyan na bae, adit man kung tanong, kabalan tanong. Talas tim na ya, dua-dua padaling mo adit, niya padadalo. So kung siya yan, nung yung kutang padala ito padikatawan ni Karumanya. Ha? Oh. Sadna tilu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabai alun yo kutang padala ito piran, bigiri ni zauzi, adi din nakatawa ni darudupa yan. Kenapa ini darudupa yan? Kana fi sahatillah lalakawat tiyan at pirarangitan wallah upara turugok pirarangitan wallah ukiwaran at pirarangitan wallah di magaman at pirarangitan wallah amanat tilu Nabi sabi mamangni sa ilabi karuman yan sama na nakapirakaman di gatan ni karuman na tamang sadakan pamangni sa nila na ibig kapirarangitan wallah hadito na Nabi